To no mi kudo le we no mi bi mi mando dagbe a hosu zangbe di ebo yan fo sun ko mi le din tan sin azan tan ten we go gbe mi dogbe do poropo mi tan no e je ro to me le yo fun gbe gan ho mi so wa lobo na do kha tan mi ho mi ka hen wa le yo ta itan dedi miatundo menjele o sena me hwa ije ton lesin o gbeta eneyan ezangete bi so ye hwa yo do de mi gun sin agba satan ye me yin senateur le yo ye ple bo me hwa ije ton teme ne le yo kodo to gan si ja koko Patrice Talon e we so bo eran si huno no mon koton tanu jenu kon menjele mi ho mi ra ho edo mi na sesin koda mi na do leton Tito medeti bo eblo lobo era zangete do glekwesi oto me bienal vodun wendo ewa yoro vodun wendo eneon me ino elili hui khensin jorondo nu wa mitan e mi nombro Martin Live TV fibe yoro funfun tin sai bo no yo ewa lobo agbaje me le do eso iso tito me ni onda ipodo nu nu lobo khenu le ipo khode vole do misi bo mi na so bo gono yele semlo mi ne do mi na vron bisi kanomi do no mi se ami kudo women li aso mi do kudo isi azantan gbango gbiropo ewa eko so ede so jinjan ye me khwa ije ton teme e de benu gba sawe atogan podo me me po itian be na si khodo do gonu yade e ise na ton me bo khogbonu eblo nu mo nko ton de we ton ene ogudo me tilemi so ye hon wa ye lobo yin yonu zangbe avosun we me le din isi azantan izengo gbeyo e jinjan yin bo beta e na si hodon do gonu me khwa ije ton ene lenu yo e so lobo so de me tilemi bo eblo tito me do fene kaka yon minat no benjele no Elizabeth poyon ewa ho lobo honu sin nu wale nu hwen lo chobo sen ejiwe na godo lo azo lobo sin do gbasa se nu yeten we le on e do so gbe lo so se do ye on e zonji lobo khabo yin tuntun to ta lo me bo igbe na lobo chobo iwa so gbeta e na si hodon don o se na eni onu de menchele bo so ye hon wa ye mitime mi no benjele o to gan si jera Patrice Talon ewe e so lobo e na si honon o gonu eni onu lo yi gbe onu vlavonu e indeme no gungan khokho da ye e hopodo nin mera ho alasa no seiru e lomo e do gbeta e ni me bonasi ho penu kodo gbe do wo no Adija Tomatis e lomo e ma do fren vlafo na no ya zo do poni lo na no o wiwa ton o to gan si jera khokho Patrice Talon e do seda sin me ho eje ton sin gbeta e ni onu diro to mi ton me fie yo e ho do fren e ti me pondo menjere e mi do gbe no Elizabeth poyon do azo e wa kaka de fene di o boka dogbe igbe emi ton bi huye no yoro senateur din le yo mi dogbe ro poropo iton jele eran chen ye do le nu gbo le e to gbeta e na se hono gonu e me hwa je ton sena nu bo ye ro poropo aton isran cho no e Adija Tomatis wa bo te o le chi mi dogbe do azo e wa ka je fene din yo le eyon do nu kiko wa jije home hu alo na mende gbe si se me wa zo den ho ya ton e ro nu kan ton lobo jawe le yo e we ide yo e dan so azo lobo yin o wi wa to de jin bodo khwe aton ene o le hen na donu kun nu dagbe gegede jin to ga si jera Patrice Talon e dogbe ni le gudu etime podo menjele emi so gbe mi emi so gbe do azo ohun hoduro de bukun so de o bo mi na si ho azo le je ka gbe mi ka le do menjele ye me ime bo iro se na si ogbeta me bi hui na ho podo nu emi e o a o kan nu le o egban do file me a me na ho le o ti le me on le me bi hui na se hodo alo de me bo ho e na yo ba so lo na yin wi wa de jin do mi de so mi so gbe pi un bo na si ho wazo mi na jiri de ye mi de so o vivo emi ndo e podo beta emi so teme po emi na wazo ina na yi do se da sin gono me fine novi yi honton yi do khenu ple me we do we na chi lo na si ho wazo de jin mi ganje do poropo iton le wazo na si ho yi wa do honton yi beneto mi ton le do poge we mi na wazo nu bene bo nu kon yi na tin de jin de na blogbon bo boni no da ho na si ho tin bo boni no ene na so khole do menjile to mi ton bo mi no mo wa nu alo me le mi na no ali ene to ho do si ali nu no ho do nu le kunande o FIFA
banatin bo o to mo no bodo johan e ro yin ro to mi to fi e na si ho gbe kan de ndejin do o honhon mi ndo e le mi si ho pe azo ogbon yon e mi na bloka ka so ido bo nu kon ina ti ndejin lo mi bi opo ndo jere do buo fi de gban fla fo mi no ta fa fo ji ni mi de le a le ti le mi ka so gbon le na yon le e si ho blogbon mo e na yon ho ya ton nu kon don lo jawe yon le mi na wa zo bo nu kon ina si ho tin bo gon eni ezan gete dibo yin se na mi bi oro le aklo no ma o gbero topo no me se re po yin no popo do mi bi pobo no azo e na si ho yin wiwa bo mi ro poropo yin to azo yin ton bo wa de jin bo nu kon yin tin bo azo e ka blo bo ni fe o ni ma mi de uzo e ni blo bo no to lo e ni mo no benjele a azo e wiwa do kanji bo to ya ton iro nu kon don wo jawe le bi hu na do o fe me de tin Mika hobio o melaho o distel a monso e no kiken ho ba kwa ne ho loboka no kwenu kundu me ho de so a o to gansi je ho Patrice Talon e wa iso lobo ina si huno gon senaton me melaho ne aka mogben mi je ele ponji bo ho melaho do ko won na se sin ho tonu mi melaho distel a monso e ti me po do meje ai ho de kun so fren be dole bi fren ho tonu won le mi ko gbon gba fi nu pe no gon de dejika lobo te ami de su kon fi lo bodo menje ah linie do ede wele no boy se na za ketero to mi to fio dole no mo koton si so Patrice Talon de no do ewe do linie lobo so han do linie ni e ka so lobo so han ko no bo so khole de me no kungba sa ele lui ogwe no vlavo no ewe do de me gungan yin we da ide tin do mai no Patrice Talon na si ko no fene a do lui vlavo no hena no fene mi ko do mo boko kike ko na bile bo do ko do ali ni on do dion nu kale mo tin khlemen jele ko mi do kun so fo yin pede fo de dion de tin do mi do gbenu si jara Patrice Talon ko do gbeta isoro te obi hu ipo do teme isi ho no yo e jene ko so do hu ne ho de bukun de ho do de kunte de lo do me de we do lilion bo so ko le de be nu gbasa me de ka de be nu gbasa gan yin ho ne bo anu e kaka bo sin mo nko ton idache ji bo igbena bo sin do gbasa de so nu eje na no bo aso e igbena hun egbon fede hun e wa ipo nde tin hun no mo nko ton le eje joro lobo yon e mi nu ku me Patrice Talon le azo eneyole eje khabo enasi khublo de jiro mera ho etunu heze do aligi do to dio to horsi alinu Louis Vlavondi so goniye mere khokpodo ni khle ko no mjele sena mitan ezan gete lobona wazo mime dagbe nugbode jimera ho Estel Amuso edo enion kaka soiro mechelemi Minale kosi enionu lobonado bienal vodun wendo honu mi hoya na sonu mon koton soroti gle hoya na blode sin o avosun mi die tata gbe sin azanton oropo go ka so eje o avosun lo poye mi sin azanton wene ko gbe azan oropo enion wendo menu mi ton le nu yen dodo mi ton le onu inu bo fodun sin apa mi ton na so da jo menchile mi bo si je kha dada dagbo huna we go etonu mon koton podo totem Africa rai no lili huin hian e ka inkana lo nu wa mi tan e ne yo fun ti sa e wa lo wa na mo je men dede le nu wa na igbon mi kon yele bienal vodun wendo e mi lodo bienal vodun wendo mo le o avosun e mi le din sin azatan oropo go gbe yo e na be mana zomo kakaka so ya ho zangbe avosun sin azatan we ne ko gbe o tito meteka ni tito meni o wa to me boyon nu yan sin ale jijan we do mi na hodo bo to vile na do ye opon me do tito me o mi soro te mi me de no wa soro pon ejinu ala fole o mi de mo no jihan mi ma kan no khonu ne peto ka no wa to me do mi u no tito me te mi de mi kan do te bo gbe mi ton de ro to yade me bo ide de so no wa soro pon ejinu ala fo bo no ro fodun de me na do mi na ho livre deji me na do mi na blo test deji me na do mi na blo master deji na mi ka sin to mi de gbon bona moten yi e uye afo yeye bo na so gbedo acho yoyo de to odo jije we din o era so gade nu tito me on de yin bi na lo ni e we mi so do table na bo mi ro fodun window bo be ne to mi ton we do le ton and we alo mi do pa ko je mi to do po abene to mi ton we do le ton and we on kile to patakli fite mi jamblo de o no ye do wo mere mi no agonji bo ma wo do ami egbe bo mi ro tito me ni o condition 2022 e inu yoyo a ma wo do ami egbe bo tito me daho blagada de ni organisation internationale de la francophonie o ero ai hun de dami de ro fine o e inu ba he ina le pon ganji
Emina na mi zin do pede. Bo fio dion université ton agonjio de vodun pa men normal odo. E fie lo ren na plon vodun nu titen beton nu gboko ajopo. Lo ti to mo men jele o talent o totem Africa ra ipodo o si je ha da gboko ro mi bien no po bo to no. Bon tele mi ka jamblo do hwe ni on le no asan ni on le me. Mina pasusu nu zangbeto le. Do tito men o ni fodun wen do asin ne 11 azan wo do pogo do gbe po me do mi so ka mi so po am ne mina pasusu nu zangbeto le mi blo ni on fo for français ogbada ntegbe kaka je azan we ne go gbe o mina no ko ndo fini evo tito men le ne bo me ka ja ho ndo fren yin su no jira me ma yo sisi je ha Alade Kofi Adolphe Marcel Zunogona mais jono gege wa sin Brazil bon te yo nkan to mo alokon sin viro fi ene se ho mi alokon jawe desu yo miro do sangbe to sin hotin ene mi ro le na blo fo ateri be na so fun do mi sin mi ton le bueno yo do pon ejinu alavo amagatin Satan bon tete mi ga jante fini ore mi jate ro fini wa ndo jire ke mi me de do to me wi to me le me o le mi kan blo gbonbo no mi jihande kabi mi hohunde kabi mi to awude yo mi han mi na no sabo me blo o ena no du nu azode wa o sinkwe il y a de marché et circulation dans l'espace francophone pour les dino à l'avant à magatin Satan hode ou mi na do hodo na dokunu mi mona dokunu sisi jeha tagbo huno huna de clehueton on a donné que tout hobby donc à feuilleton ni sogbedo tout mi-temps 11 août le fort français bon mina ikpe betole na chenu ene no lili hui he kanu totem Africa ra iboyo ene gbajeme o vodun wen do ni wa ene ro do aklon zangla mi abi o meyo ene mina ya pare bo hwe mana ti me ko do menjile o so o alianu kege lobo so ina ho to gbasa eno pe nko do o henu ho podo o alodo to vipo howe mina to do menjile mon de leti we boy beme ti to me e insistant wo no te ko mi da kweli nko alianu ne si alinu yo e so mo e ordinateur enele yo lobo iso na ho to gbasa mi do tonu yele di bo lenu wa gben yo mina gbaje tonu mo mi de fine bo ye ordinateur bo ero ye ton klewe enele yo do poropo gbaton nukun we ewe ti to me e insisu ton boro to mi to fi boro no waro po ha mi we yo e so lobo ina ho to gbasa pe nukun do kenu ho podo alo do to vi ko we me tile mi to vi na boro to me yo e mo no me jile mi na temo ka dalo ho to gbasa bo alianu enele na so lobo zando alidele nu de jin jira patinde e we gbojiran to ho to gbasa ton e ho e ti mi podo me jile o mo ordinateur lo poropo gbaton nukun we e ele so lobo na tin yo e na dalo ho to gbasa o de su ti tengbe do alianu mo bo azosin alinde tin do podo nu elo po afo e de tin po e na so bo yonu we ayo po me ho po e na dalo do azo iton alianu lelo tin ye wa tin ye ole apa we ti we nu konton ina dalo o akpakwe eyorodo o a holo definitely assistance aux enfants we do but to mende yin bo hon to gbasa sorote bona se no hen so vivu le no mi ro fere bo no iro ya sanu filewe a fi de do o tagbadi flafo mi na je ho ya bi nde yo a fi ne we no je ho gbonde jin akpakwe we go ne na logbon bo alanu holo vivu abi yonu mi ton le wona si ho igudo bi yo ina no ali eni on de sunu de jin do no le nkan ton blood yo e yon de su ti tengbe bo na si ho dalo ye lo bo azo e no to si na si oku si ku gan le ko de gbonda yin e na dalo o gonu e no pe nu kundo akwe ho we de ji bo e de so na mo lian bozan do mo enele meyon no e Joan Zwengin e ti me po no menje tenetin bo na dalo ho to gbasa do vivu le pe nu kundo bo nya khare ji si alinu ko atonu ku atontin bo na yi o gonda ho e no pe nu kundo akwe ho ro to mi ton fi be na zon bo azo na yon walu ye alian dagbe mo do azo atole e na fi yin de su ti de bo ka wa azo po e na ku ise
chen o join zoin jin e ti me pono mejele nu boy su sin to e un ho me so ti tengbe lo so alian no ne wa do mo mejele era ndalo be to era ndalo vivule era ndalo yonle bo kan ndalo ho to gba sa de suru azo yo wa sin alinde jin do ye de ho me na no polo azo alo mi poto be to mi ton po de jin do e kuin do tin omo enele era fon ide po mbo no e ba ide o ina ne ton mi hazan wo pe to ina zan hon le zangmo ina zan be ina do jin kanji le ina zangmo yo ina zan be na mo sin kon dagbe de jin do ina zan bo azo de so ina bo kunu ye o no e no se doblo na teme le na mo sin kon dagbe ina yahu gan ho do o no e flora o hun brebo e so ho to sin afosoro tero fen eti me kpondo mejele ko eso lobo zancho omo ele iwadin yo eyi o live mi ton le ese konukun we bo o kwe de su level de ji kwe de ji kaka boy o kwe taki afford gban ton kun we jeji de jin on live ko nukun we le de ji ni o le zantin yo e kle kpondo mejele na dalo ho to gba sa o de jin do ito eso sun izen nu konton ko lo meton le me te kan po bo je alanu hodo yo povu sin hoyo le eyi ediblai adokpo we de jin on e adokpo aton bon level de ji de jin on enele bi hwe klepo no jimo ye wadin yo e na wa zo tite ngbero apa ni ohwe e ga pon kan enele bi hwe mi on le ediblai ya fode bo ero adaka horo opo wu esin ho te kan bo je ime bodu nu le koton sin lele yo e fi yin su tite ngbe idogbe nu su eso sin tito me ro na che ye de be ve alianu enele wa ni ye na da ero azo sin alinu ye na za ganji de jin kasimadi yo bo azo yin azo bo era wa yo era wi wa to bo ko tonu so na mo sin ko nda gbe de jin eni ogudu o ye site bo fi no bo to vile te kan ino ya lo kan e ro vile ho e file me le chile o e wa ho eni onza bo pon le no za mo le gbon bo pon le gbon e bonu azo na si ho huise bodo nu kon ikanji yo ye de afo enele mi to ton bo to no mejele minando o gbe tono mi Meselemi minako tahlo koje ho wazon mi wa te mi ton leji do ho me dine e do te mi eje mi ko dene to sen bo sa bo do gbe bi po mi do gbe mi do menjele e te ni gbese